Zaman dulu punya cara didikan dengan sekarang punya didikan, diorang terlalu manja dan tidak boleh ditegur. Sebenarnya kami cari-carilah untuk transit anak. Lepas kita jumpa ada sekali dengan kafa. So macam senang lah. Ada transit, ada kafar, ada transporter terus. So 3 package ni macam senang lah. Saya rasa Arab dengan Mandarin tu bonus lah. Lepas tu dari segi hafazan, subjek-subjek lain lah, sirah semua. Lepas tu ada extra for Mandarin dengan Cambridge tu pun membantu juga lagi. Bila dia kat sini, dia punya Al-Quran getting better, and then dia punya Arab, especially kadang-kadang I pun tak tahu macam nak ajar. Tapi dekat sini I rasa dia memang elok lah, dia solat. So sekarang ni dia buat macam kalau you solat 5 times a day, dia dapat 1 point. So memang berebut lah. Mami kejut, tubuh pun nak juga. Tapi budak-budak sekarang memang perlukan extra classes ataupun this kind of thing lah, institute untuk bagi extra agama. Zaman dulu punya cara didikan dengan sekarang punya didikan, diorang terlalu manja dan tidak boleh ditegur. So this kind of thing memang perlulah, especially bab adab, solat, puasa, rukun Islam tu sendiri pun dah makin teruk lah generasi sekarang. Banyaklah. Satu, tenaga I, anak I dapat belajar new things macam Cambridge, Mandarin. Dekat sini I paling suka sebab ustaz-ustaz dia jenis model. I rasa itu salah satu sebab Hati Murni ni dia macam sukses lah, sebab approach of the ustaz ni. Lepas tu bila masa anugerah, different tau. For me, konsep dia modern untuk Islamik tu. Sebab tu Hati Murni I rasa boleh pergi jauh lah. Yang penting anak-anak happy. Yang macam boleh tak nak pergi Hati Murni, boleh tak nak tak ada. Orang happy datang, happy balik. So I okay. Ustaz Rohimi memang sangat responsif lah. Sangat friendly lah. Tak ada boundaries ke, tak ada. Ustazah dengan parent close. Kalau you ada anak, you kena hantar dekat kafar lah. Whichever kafar, tapi Hati Murni bagi you secure, bagi you extra knowledge, and then dia punya subjek tu you dah merangkumi semua. Bagi saya, kalau parents nak senang, so untuk ketenangan minda zaman sekarang, untuk parents tenang hati, tenang minda buat kerja pun perform, hantarlah anak kat Hati Murni.